ram tu khlani som pasari thotan ni kan lo thleng le ta khovel thu thar lang sar te kan an lor le dona o tun trum chu Israel lama kan kalang Israel le Gaza a Hamas te in be na lian tak kha a thleng thina sang ni le somni pathum October ni saria Hamas le an kai khruai Islamic Jihad helpol ruang rauna tak ra phlak tak mai chera phlak tak mai nun rong tak mai te khan Israel chim lama be puan thlaka leya tang te boro ka tang te tui puya tang te Israel an lu chila an mu apiang kha an that emoti mai turin khatiang khan an che ania kha October ni sari sang ne somni pathum khan mi sang khat jani zet Israel rama khan an thatani kha ra phlak khop maya Israel hianin tun ma in suatna juda suatna kan tiang chi te an lo ma chon to thina Hitler hun line makta doi ruk zet mai ti hlumani ti te history a chuan kan lo hria thin kha khatiang khanin suat mang vek tum na ang rong taka chet na te an history a chuanin an lo tong to thina ni amai ru sang zu ko somli pariata Israel chu Ramzalian ni in tiang chuanin Palestinian tenen Jerusalem chu khopui in trom ni turin UN a khanin rem anni a state of Israel kha apiang ta ani kha tuna chuan Israel chuan ama ti boral tum tu le ami le sa suat na ang chi chutiang ang beina te chu sarkar angin an ma chon thei ta a October ni sari sang le somni pathuma thil thlen hu po khan an prime minister ne hu te an defense minister te le an hruai tu lok te chuan chutianga Israel suat na ang chi chu kan paljam to don lovani tuna chuan Israel chu abana sei to a ral thuma ne sipai anaya economy tha anaya chuwangin khovel to phlengin chutianga Israel ram ti che tum tu tele kan mi pui suat tum malak nakal pui tu reng reng kan zui sel to don ani hetianga thlen hi kan phal to ngai lo wang ti in Israel hruai tu te chuanin khovel hriat an puang ani kha October ni riat sang hele som ni pathuma chuanin Hamas tena Israel an lu chil nu atu ka chuanin Israel chuan Gaza Hamas telaka be pui thlak trana chutiang chuan Israel sarkar khan in do Hamas telaka an puang ania be pui thlana han kalpuya Israel sipai Gaza chung an lu ta chutiang chuanin na tak men an che ania mi jani somnga pakhat zet mai Hamas te khan Israel mi le sa an rubau boka Gaza a leinuai muna te chutiang chuanin an thukru a an reng ani kha Hamas te hian Israel hian eng tika ema chuan alaron beyanga alaron lu chhuadon ti hi an threlok nge ni chutianga tan chuanin an lo in buat sai na samaya kan hret ang khan leinuai tanel rinom tak tak khong tak tak thuk tak tak an siama Gaza ramzim te a chuanin tanel tam tak ke em tam taka thui an siam reng ani tin chung leinuai kwa biruk na ta na an siam te chu mipui mun ma damdoi in atang ten akwan siama school atang te mos atang te Israel in an ron bayani po in Hamas ten an tor lo thei dan tur kha an zong ani ber mai Israel in an ron bayani pon mipui mun ma an lu chuam ma sakanga yanga chu chu khovel in Israel an dem na turani mipui kara biru chunga Israel an ma chona ni chuan Israel tan chuan chet nat a hardon ani chu tak chu vo in ni thlenga Hamas ho nung dama an lo na chan pakhatania Israel an chet nat thailo na chan po ani ta reng ani chu chu Hamas tan chuanin andam kho chuana mipui nunaw kara biru chunga Israel an be chu andam kho chuana ni vetlat mai boka amai ro chu in dona reng reng a hian dam do in te mipui civil mi te ta na mun tangkai angte hi in dona hian khoilo tur anga ngai ania amai ro chu Indomi ten an mang tangkai ni chuan chu himna ang chu damdo in chuan a claim thei lawang ti te ani chuwangin Hamas ten damdo in ten man tangkai thina wang len tom ruk thina wang khan Israel po hian damdo in a bei chang om fo ani chutiang chuan kumhni chuang zet mai Israel Hamas anin bei nuwa US ruam man nei nin ka hai te siam ani ani kumlam khan in ka hayakal chawatuna hian phase 1 zoto in phase 2 an lut chhodona phase 1 a khan Hamas tena an la hrian zong zong nungdam omle an mi man mi thi to angchi te boral to te tin Israel atanga thisa an Gaza an lak lu angte an vain an chhuwa turani tiania tin Israel chuan Palestinian mi le sa security Israel security prison vela anda
detention center mi te po nianga chung thanem takan chhuwa ve tur ani bokani Israel khan Palestinian mi Israel zel rang ranga anda mi sang ni zet kha an chhuwa nge ania tin Hamas te pon an mi man nungdama la om le boral to te Israel hena an hlan ani amai ro chu an ruah manna angin Donald Trump ruah manna ang khan Hamas te khan man le hlei thei lova nungdama om te kha chon chhuak hmiah boral to an ruang Israel hena an thon tur kha rei tak an ti khotla ya pani khatte ten an thon phei ani kha tuna hian phase 1 chu zo to anga ngai ania phase 2 a hian kal to in Donald Trump chuanin Gaza siam thar tur le chumi ta na mala tu tur Gaza peace plan te han duang chawa Gaza peace boat ten din chawa chuta chon sarkar engamazat member atanan som kolania tin international force anti sarkar engamazat atringin sipai tirin Gaza hian an tirlu dona chung ho kuta chuan Hamas ho ten ral thuam an tung tur ani ti te Donald Trump ro manna khana telani amai ro chu Hamas ta hian thu thar bera chuan ral thuam an tung ngei done ti engma umlo ral thuam an tun lo tur thu te mandeu khan chuan an la soi cher maya hi Israel ngai dana ni lova Israel in Hamas abe na chan ber chu ami le sa te phubalak na ani rualin Gaza chu Israel tan ram hlo ani to lo na tura malaka ni tin Hamas ho te anjung chopa phoya Israel tana mi hlo man ni to lo na tura malak te Hamas ho noi chimi ni berang chu tianga malak chu Israel thilti le ani dona chan Gaza an lu na chan ber pakhatani amai ro chu ni china kan choita kan khan Hamas te hi tanel thui tak le noya te siamin mi puikara te biru in phen nan mi puiten mang thina nia khawang khanin voin ni thlengin mi singtel an ladam nia soi ani chu tuna hianin Donald Trump ro manna hian international force kuta Hamas te hian ral thuam an tunganga Gaza en kolna nakin zela Gaza ro relna anin rol to mi alawang ti ani amai ro chu Hamas te hian chu tiang chu an tum tak hi arinom lova Gaza hian engem kongjong tala zung kaya ro relna phong chela chu tianga malak chu an na tum don ni te pon mitam tak chuan an soi ani Israel hianin asipai te tuna hianin Gaza hian ala da treu maya inka hai nei mek ania inka hai nei mek ani na chung hianin Israel sipai thanem tak Gaza hian an lo mek ani anom na huam chung le pon lam Gaza chung tho Hamas ho en kol Gaza a mi puite omna inkara chuan yellow line an ti a Israel sipai le Gaza a Palestinian omna inkara chuan yellow line ti in kalpo lo tur ti ani inka hai nei chung hian inka hai bo chiat na lian tham tak a thleng fo maya anin chang le ton sal mai boka Hamas ho in an puan dan chuan inka hai puan ani nu hian Palestinian zanga chuang zet an thile to ni in an soi tuna hian Trump ro manin inka hai hi kal chawa phase 2 an lut chhodona amai ro chu Hamas te hian an silai te tungin an ral thuam te tungin Gaza en kolna hianin engma chan vo nei lowa top hlen hi an tum arin nom lova chuwangin tuna hian nedene hu chuanin thu thar aron ti chhuaka ni somruk chung Hamas te chu hun kan pedona silai an tun na tur le ral thuam an tun na turin ni somruk chung hun kan pedona ni chutianga thleng lowani chuanin kan final mission kan zo felang ati cher tamai hei tak hi mabak ko taka om kan ti thin kha ania achan chu ral thuam an tung lowa an lo om chhun zom zelemo Gaza en kolna Gaza mahuna an lein rol chhun zom zela ni chuan October ni sari sang le somni pathuma Israel ina chetna ra phlak tak Hamas ho laka han to ang kha Israel hina tok le theidon ti nani Gaza chu Israel tan ram hlo omani chhun zom zel dona Israel ina Gaza in tawakal pui chu alo thlonin luang ral theidon ti nani chu wangin Hamas te hi noi bo ngai Israel hin an tua noi bo an ni lo pon ral thum an tung ngai turani ti su an ngai dan ngit tak ani o Israel lam thudanga tlem han lut le taila tuna hian West Bank Israel chon la ka tumem ni ti thu thang lian tak ka meka international media ten an chei chhole meka kumsang khajakwa somruk pasari nuwa avoi khatnan Jerusalem ti zau turin plan Israel chuan asiam thar Jerusalem ti zona turin chenna thar chutiang chuanin plan lian taka siam ni in soi ani tun hnaya West Bank Meta Binyamin Regional Council in mason na turin remna Asia chuan West Bank a hian chenna thar Israel chuan siam trewa tum ni in an soya hei hi kumsang ka ko somruk pasari nuwa Jerusalem in West Bank a chenna ti zau tura malak le na masaber ni an soi
tun hlatir lama khan puan ni in settlement ruam manna plan hi technically chuanin Jerusalem marchaklam ramri bula Adam settlement khotlanglam hoyati zauturania chuta chuan Adam settlement bula hian inthar sangni jasari somriat vel Israel chuan sakatum ruam manna plan lian tak anei nia soi hani chutiang ruam manna siam ta ka wang chuanin arab ram tam tak anron soisel nga luai ani helai West Bank hi ani na taka chuan niruk indolaya Israelina anlak tekha ani tlang puya chu khovel international le arab ram tam zok chuanin Israel ramani lova Palestinian ramani ti in Israel hian in sak bel theina chutiang ruam manna thar siam theina dikna nei lo ni in soi tuna chena in thar sak tur hi Adam settlement chunga ni lovin abula ani don nia soi ania route 437 chutiang chuan kaldona security barrier manga thendar turani indai dan na bang thatak siamani don thu soi ani bok he chenna thar siam tur hi Palestinian khopui hisma le al aram inkara ani dona chu Israel poisa maktudoi ja somni $1 zong $1 maktudoi somthum poko borvel invest ani don thu tarlan ani bokani hi arab ram song te chuan ron soi sel ngala chutenga malak na Israel na kalpui tak takani chuanin boruak so sang tak om thei turangai ani kumsang khazuka somruk pasaria 6-day war ti khovel pona kan thriat reng to tur niruk indona Israel le arab ram tang rual ten an kalpuya khanin East Jerusalem le West Bank hi Israel chuan an la hi Israel ram Israel parliament chuanin an puang nge ani kha East Jerusalem hi tira chuan Jordan ram mania Jordan ram engamazat ka Israel khana lak saka amaro chu Israel khana hum zui ani hetila hian IDF ho tu pa chuan Israel sipai te chuan kumsang ni somni paruka hian high operational tempo an nei chhun zom tur thu apuang Reserve Brigade Commander te akomna IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Israel chu multi-front campaign ala omring ni na soi omse chu kilrang ranga beina borok so sang tak le pressure sang tak kara Israel chu ala ommekani ati chutiang ani wang chuanin kumsan hele somni paruk hi operational offensive tempo sang taka Israel chuan ma alala don chutiang kuma chuan kan puang ani ati Israel tana hlo umte kan ti chaklawanga kan melma te chu line of contact kan neang ati inkea mo phurna tam taka omani indona hian reserve brigade te le anchunga reserve battalion te le brigade commander te IDF operational core thilpoi mo tak battalion le brigade commander te IDF operational core mi poi mo tak te inni service member te enkola tutianga Israel himlo na thlen tu mel machet na machon tura chaktaka turin professional foundation ti chakle operational activity ti chakchhun zom sel turin training khir tak kan paltlang le donani mo phurna kan hlenanga ti in Zamir chuan sipai te hna soya chutiang chuan Israel chuan in buat sai na lian tak an lakal chho pui don ni na langa an mahun achiang lo viau mai West Bank tuna ni chen kan puanta kang khan ti zo ani dona in sang ni chuang sakna tur plan Israel chuan pom rup maya khovel sarkarin an ron soi sel loi dona ni mela arab ram ten tuna hian an ron chei chho me kani chutilai chuan ni chen kan soita kang khan Hamas te hian ral thu man tung do lawani chuan Israel chuan final mission an hlen chhuak don ni in an prime minister chuan a soi ni som ruk chung silai ral thu man tun na turin hun kan pedona chutianga an ti lawani chuanin kan thiltum kan mission nung ber chu kan hlen chhuak kang te in Israel prime minister Benjamin Netanyahu chuan a soi ole Russia lama han lut le lokila indona Russia Ukraine in kara la kal chho mi areng mai Russia sipai te chuan Ukraine rampuma be pui thlak na darkar somni pali kal ta chung khan an kal puile Central Eastern Dnipropetrovsk region ami paruk marlam sumi region ami pathum le khochaklam Zaporizhia mi pahni te na takin an hliam ni in Ukraine Farm News outlet chuan atar langa chutilai chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan karkal ta chung ringot khan Russia and Ukraine rama drone sang khat zathum vel guided aerial bomb sang khat zani le ballistic missile dorjen khat chuang akap chuak ni in apuang Ukraine khopui ki fa building sang khat zaruk vel chu tun haya Russia Ukraine energy infrastructure be nuwa
eng nei lovin an om chhun zom ni a soi ani Ukraine Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba chuan darkar somli pariat chhunga Russia be puithlak na awangin Odessa chimlam bial le Dnipropetrovsk bial rail kong infrastructure ti chiat ani ati Ukraine sipai te chuan thu chu asiamin Russia chimlam oil terminal poimo tak Moscow ina alak tak Crimean Peninsula bula be pui an thlak na Tamanev te gas oil terminal chu ka chiat ani thu an puang ve boka Ukraine sipai te hian Russian Black Sea port taman chu drone mangin an beitel boka longchol muna oil product grain coal le commodities and coal te a chena sa kang mai wangin a chena sa nin an puang ve boka ni Russian Krasnodar region governor Binyamin Kanretskiev chuanin kang mai ti top turin mi zatelin na han thok ti a soi Russia Air Defense te chuan Russia khopui Moscow nei taka Ukraine drone panga ka thlak ani thu helai bial mayor Sergei Sobyanin chuan a soi chutiang chuan Russia Ukraine in beiton na thleng me ka Russia chau hian Ukraine a be ani lova Ukraine pon Russia energy mun man oil mun pui ti chiat tumin man la ve renga drone mangin oil terminal thren khatte pon la kap cheve mek bokani chuti la chuan Ukraine be pui thlak na wangin Russia ram ribial Bryansk municipality pangale khopui mun thren khata electric ka chiat ani ve boka electric supply electric power ka chiat ani ve boka heiwang hian eng nei lo tam takan om ni in governor Alexander Bugamas chuan a soi ve boka Russia Ministry of Defense chuan an sipaiten Zaporizhia khochak lambiala Tavisko khwa an lathar ni in an puang hi TASS News Agency chuan atar langa Russia han Zaporizhia bialza asom sari panga vel tuna hian an thunun toa amairo chu Russia mason na tamjok hi kumsang hele somni pahni atanga indona mun kha halani deuh rengani Russia sipai ho tu Valery Gerasimov chuan February thlakhan Russia sipai ten Ukraine khochak lama kho somni vel anla ni in apuanga he thu hi Ukraine ram Russia sipai te atlo tumin he thu hi Ukraine ram Russia na ala ka an sipai te atlo tuma apuan ani ole khatiang kha an boruwa kalania indona halakal zela biakrem na thotumin US achea tuna hian Geneva in biak na Ukraine Russia ten an nei le don chu thu tharani engen thu le hlate Hamas tena anral thoman tun nan ni somruk hun an neya chutiang ani lo chuan kan final mission kan hlen chuakang atirap mai boka chu thu thar ani Hamas te hian ral thoman tun tak hirin om chelo ni in international media te chuan an puang ania ral thoman tung lawani chuan ti in Donald Trump po khan US kai hruaina in Hamas te laka norna lian tak kalpui ni tur thokani kum khan lo puang to bokani chuti lai chuan sanga jukwa somruk pasari ni ruk in dolaya arab ramtang rual le Israel in baya maktak maya Israelin hena achan lai khan arab ramtang rual te ram engamozat Israel khan alak saka abikin Jordan ram engamozat ala is Jerusalem tiar hriat hituna hian Israel chuan aram chungin an ngaya in tepo an saa an mile sa thanem takan chen tir mek ania tuna hian chumi ti zona turin in sang ni chuang sakna tur Israel chuan plan aduanga a proof to ania soi ania chu chuan soi sela hlo ngala arab ramte anron phute usuau ani ber maya enge Israel hian mala tak se borok punlun chho tur lian tak hi aum ni in